Mbahaye ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV, by'umwihariko mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gikakarubamba. Mbahaye ikaze. Igikakarubamba kizwi cyane nka aloe vera, ni igihingwa gifite umwihariko mu buvuzi no mu kurinda umubiri. Kiri mu bimera byifashishwa cyane mu buvuzi bwa gakondo ndetse n'inganda zita ku ruhu n'imisatsi. Ngibi byiza by'igikakarubamba ku buzima: icya mbere, kurwanya ibiheri no gukiza uruhu. Amazi y'imbere mu gikakarubamba akiza ibiheri, atuma uruhu rusubira ku murongo kandi rukabobera. Kabiri, koroshya igogora. Unyoye umutobe warwo bifasha igifu gukora neza kandi kigakuraho constipation. Gatatu, gukiza ibisebe n'inkomere. Gishyirwa ku gisebe kikagikiza vuba kandi kigatuma kidatwika. Kane, kurinda gusaza k'uruhu. Kirimo antioxidants zituma uruhu rudakura cyangwa ngo rusaze vuba. Cya gatanu, kuvura umusatsi. Amazi yacyo afasha mu gukomeza umusatsi, kuwugira mwinshi kandi woroheje. Cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, gusukura umubiri. Gikuramo uburozi n'imyanda mu maraso, bikarinda indwara nyinshi. Nibutse gukanda subscribe, kuko n'ubu utarakanda subscribe bizakugora kongera kunyumva. Dore uko gikoreshwa. Ahambere ni ku ruhu. Kata igice cy'ikibabi, usiga amazi y'imbere ku ruhu, utegereze iminota 15 ubone koga. Mu kunywa, vanga amazi y'imbere n'amazi meza cyangwa umutobe wa tangawizi maze unywe. Ku musatsi, siga ku mutwe nk'amavuta, utegereze iminota 20 ubone koza. Inama rero twabagira: ntukarenze urugero mu gukoresha igikakarubamba, kandi niba ugikoresha ku ruhu bwa mbere, banza ugerageze ku gice gito. Sangiza iyi video abandi bantu, ukora share, ukande like, subscribe ndetse na comment. Njye urabateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho. Ndi Emmanuel Wihanganye. Naho ubutaha.